Chhimthlipui te hun lo hak thin tu te chibai thaber kalana cheu voin September ni somni le pariat thole ni kan lo theng le ta September tha tunkara atop dona kan tinek nek anga Christmas rimpo anam tan ta voi mai voina hian sileng me ka Lawngtlai district din mun thar lamber kan ngai thadona heng ba ka hian district chung thu thar then khat kan thir ho bokang ole thuma hi nei lo thei ani thin lo min lo tha thiam ram te u he Chhimthlipui YouTube channel hi Lawngtlai district chung thu thar ber le Mizorama thil thleng then khat ilo hriat theina tura buat sei ani hetiang alo ni ta ka chuan tran ana du hle mai thu thar ber in hriat zel ka du box hi wang hian pe lo deuh chang le nom sam lo deuh chang aom point ti lui ram ka du thin khong takin tran min lo lak pui ula tunkar chung ya hian 3k subscriber nei tlin itum sa mang o like le comment hi min lo ngai pui mo sak bok ula notification bell lo i me ke chuan channel upload tharapiang rang takin i mungal theidon ani ti chuan khongai takin min lo the dar sak bok don nia lodam zel ula district chung thu thar ber tenen kan la in kom ho le don nia Dawr kar somni le pali kalta khan Lawngtlai district a hrivei mu chhuat thar samruk le panga an oma heng hrivei mu chhuat te hi thunet panga mu chhuat pakwa le rapid antigen test manga mu chhuat somnga le paruk anni voin lama hrivei enkol na atanga chhuatir som le pariat anom bok ani hetiang hi tuna Lawngtlai district positive kan nei mek din hun ani IR quarters COVID care center thingka hian somnga le pakwa anom meka dedicated COVID health center Lawngtlai mi paruk enkol mek anni bok home isolation a enkol Lawngtlai hian Lawngtlai khopui chunga hian mi sathum somriat le pali tuna hian anom mek ani chongte home isolation ada somli le paruk ombokin 4C chongte circuit house mi panni da anni boka Bungtlang South home isolation ada somruk le panga omin Bungtlang South 4C LKBK Sunday School Hall paruk da anniya Presbyterian Sunday School Hall pali da ni bokin BCM Sunday School Hall somle pasari anom mek bok ani bual puyanji home isolation ada somni le paruk anom meka sangau a hian home isolation ada panni anom mek bok ani lungjartum home isolation ada pasari omin lungjartum 4C a hian mi pakwa anom mek bok ani arwan ne home isolation ada panga omin pangkhua home isolation ada pali anom boka khomoi a hian home isolation ada som panga ombokin tuidang tlang home isolation ada pakwa anom meka tuidang chua a hian home isolation ada pakwa bok anom mani heng baka hian South Lungpher home isolation ada pali omin Vombuk 4C high school a panni anom mek boka chonhu home isolation ada pali tuna hen anom mek bokani Aizawl home isolation ada som tuna hen an lo mek boka tichuan tundin huna Lawngtlai district chunga COVID-19 positive omsong song hian vain zaruk som kwale panga anni toite han soibel le lokila voinia Lawngtlai khopui chung le khopui nei khothen khata tangin positive mu chhuat thar somruk le panga anoma nimin akhan district pumpui huapa mu chhuat hi mu chhuat kha somruk le panga ania voina mu chhuat somruk le panga ero hi chu khopui chung chau ani hemi in a enti ra chu kan pung don ti na ani achan chu khodang test result hi hriat alani tatlo voina hrivei mu chhuat te hi district hospital Lairam Christian Medical Center and Hospital le Christian Hospital atanga mu chhuat te anni ole ilo chut venga yem hrivei kan kiam hlei thei lo zia hi heti chung hian
kan zalen chhozel boxi amang an thak tarviau mai covid awanga thi hi kan district chunga somni le pani lai anom to le ngal covid laka inven dan le film khur anga izia soi tam lomman siam sela lomman kadong thei hia lang ti tur khopin he chanela po hian kan tirizing bok ngoi san mai chi ani box hi lo then khatan chuan covid tirang mai ni nom ti mai te po hi a olviau ta ve ang le ma se mo i him na kha ngai poimo lo thei ani si lo covid 19 sikai hi natna holam tak anga ngai thei ani lain a be bo ma chung ko le mani nun phung ati khai lakna sat zia te ni tin thi na thlen tu ani loi si te hian lo ngot poi zia atar lang chiang le box si chuwangin ka soi leng o loin veng thatop mai ro van doi wanga sikai ai chuan in thada awanga sikai hi an tam fe zok ania chuwangin loin thada reng su in lama tom tam la poimo fe ani lo chuan kon lama chhuai hi chak reng su kholaya sikai an vei sup anga ngai tlat mai la midang hlathei ang bera om tlat mai tur ti chuan face mask si in cheina le mel chekhu tu anga ngai lui tlat lo tur kan him na man ruwa poimo lutuk ani tha tham lo ra mangche kutsil uluk le hand sanitizer man war hi theng hil ngot chi alani lo bok rivei mu chua an lom zel lai hian lo him zel ula engtika ema chuan he hrileng hi alakiam don khop ania Lawngtlai Town Sanitation Task Force chu vein khan Lawngtlai DC Conference Hall Lawngtlai Additional DC P Marilyn Rual Zakhum thangi hovin an thu khoma faina hapta cleanliness week sang hi somni pakhat mandan tur le faina konga malak na tur rang an soi ho meeting kai huai tu additional DC chuan sarkar lai pui ruwa manna faina le thiang hlimna konga malak na kalchho pui mek chu Lawngtlai khopui le district point thei to pa zom vezel atul thu asaya India zalen na kumsom sari panga na puala azadi ka amrit mahotsav noya faina be pui thak mek le faina hapta man chunga faina konga malak na thei top chu aturin kalkhom ta chu acha faina chu in elnan mai ni lovin nun phung le ti dan phung pa nga ya ni apoi mo ani te in asoi bok urban and development poverty alleviation UDNPA Lawngtlai district program officer SDO sadar PTT be khai si chuan azadi ka amrit mahotsav noya faina be pui thak kalpui mek chungchang le faina hapta mandan tura state atanga kai roina duan sate asoi fia member te atangin rotna rang ngai thak ni in malak dan tur soi hozui ani bok komin sang hi somni le pakhata hian faina hapta hi October ni atanga niriat inkar chung in man ani dona thupuya faina kan in le ache vel atangin cleanliness from our home and its vicinity ti ani yang Lawngtlai hian kumin faina hapta honna hunchu October ni in ni jingdar sari le mini somli le panga a Lawngtlai bazar venga aru pagi muna nei ni se ti ania state lam atanga ruang manna omsa angin faina hapta man chung hian faina konga inti siak na le injirtir na rang kalpui tur ani dona vel ranga village council te kai hroina in faina natlang le injirtir na kalpui ani anga chung kwa ko ran le office rang ten faina natlang an thok bok don ani hemi pol hian faina kai noi thalak manga inti siak na le minute khat chung video clip in siam siak te buat sai tum ani boka October ni riat a faina hapta kharna loman te hi sem tu rani azadi ka amrit mahotsav noya veng fiber le sanitation worker thok tha te hena loman pek ani don bok ani vena thut khoma hian UDNPA noya thok tu te sarkar official te Lawngtlai ko pichunga VC te le tlongai pol IO te antel ani Lairam Isua Christa Baptist Koran Assembly in Raltlante pek tur mamo chi sang vena khan central wele kuta alan le a Lairam Isua Christa Baptist Koran Assembly hian Myanmar atanga Raltlante pek tur bungbel le thom no thanem tak central wele kuta hian an hlan ani
heng Myanmar atanga Lawngtlai district chunga lo lut ral tlan te thuam no le mutbu chi sang le ei tur te bungbel ei rongbol na tur chi sang tep chu karma sa khan LKBK assembly hian central oile kuta alo hlan to boka heng tenen hian nimin lama khan central oile hruai tu te chuan sangaw lam an pana voinia an pek te po hi hun rem chang ma sabera sem chua tura ruam manna kalpui ani don ani LKBK assembly ten thil pek thanem tak an pek awang hian central oile chuan an chunga thinlung takin lom thu an soibok ani Myanmar ram buai awangin nitin Mizoram a ral tlan an lo ru bel zela nimin thleng khan oile saphet ko tar sangaw huam chunga ral tlan te tundin huna hian oile saphet ko tar sangaw huam chung khosom pathuma ral tlan zakwa somriat le pasari anom mek ani sangaw uana za somli le pali anoma sangaw truwa zanni somli le panga omin sangaw thia hian somsari le paruk anom meka sangaw fora za somruk le panga ombokin pangkhu a za som pakhat anoma thaltlanga somkua anoma sentet fianga somli anom mek boka lungtian uana hian somruk le panni omin lungtian truwa somli le pakhat anoma wartek kaya pali anom mek bok ani wele saphet ko tar sangaw huam chunga hian rolbuk wartek le chewrala te ral tlan hi tundin mun an la omlova Myanmar ral tlan te omna turatan hian pangkhua in relief camp an sameka sangaw 1 sangaw 2 le sangaw 3 sangaw 4 te point relief camp hi an lo sato bok ani wele saphet ko tar sangaw point chung ko za omtheina tur chewral road tongtaina hmuna le hmun danga relief camp hi sak turin ruah manna an kalpui to bok ani wele saphet ko tar sangaw president pulaldu thiama hnen atanga thudon danin ral tlan te hian mutbu bungbel an mamo bera tin khorang sangin relief camp an sakna turatan chak ruwa man ruwa chi sang man mai tur maule silpolin te an mamo telbok ti asoyani wele saphet ko tar sangaw huam chunga ral tlan te hi than tlang atanga lokal an tam bera Mizorama lo lut lo mani khuwa tlan sana thau bung tlang le siang khan vela mi sangruk chuang anom mek bok nimin khan ral tlan hi mi somli vel Lawngtlai district a hian an lo lu bel bok ani pu vizir sanga chief executive member Lai autonomous district council chuan tukin zinga khan sangaw le pangkhua a ral tlan te din hun an fia turin Lawngtlai a chuasana pu vizir sanga CM hian lungpher south a jingcho aya vinia khan sangaw alut ani zanina sangaw a ariakanga naktuk lama pangkhua te le sangawa ral tlan omte andin hun a en sakdon ani CM LDC hi anupui le pu el daniela executive member education primary changtu le pu BN thangpuya executive member art and culture changtu baka pu Alex Lazampuya HPO education department LDC te pu PC chawdinga assistant librarian LDC le pukap changnunga LH Haw heng general secretary MNF district headquarters Lawngtlai tenan choi oma CM hi pu JB Van Hoi executive member social welfare department changtu LDC chuan alodong song ani pu vizir sanga CM LDC hi sangaw tourist lodge atangin pu JB Van Hoi EMLDC MNF district headquarters a secretary pu FC Vanal zona Eastern Block 1 hruai tu te MNF unit le tlomngai pol NGO hruai tu ten an lo dong songa choi moina part 3 te hlanin wele LWA baka MNF unit le ama du saka CM ani lompui tu ten pangpar an lo hlan ani CM
LADC hian September ni som ni le pakua a naktu ka hian sangaw le pangkhua aral tlan omna hmunte a in fianga September ni som thuma sangaw chua sanin Lawngtlai a alo let le don ani thletu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell ni lo na storin karon ngel che ani pu ke she kung MDC sanga west bial tu chuan tu nai khan abial chung tloin abial chunga ral tlan te tan tran puina engemaw zat asema hetiang hian lo ngai thla ila Myanmar refugee tran puinan sangaw 4 wele branch nena bufai bek som le cheng sang thum le silpolin kanni apea sangaw 2 wele branch te nena bufai bek som le cheng sang nga ahlan bokani heng ba ka hian pangkhua branch wele te nena bufai bek thum le cheng sang nga ahlan bok ani pu pk hian abial chunga sangaw 2 branch wele committee hall MDC fan cheng noi khat singli senga sakchu ahong hal bok ani pu pk hi abial mi puiten an lo lom hlea wele dei po kha abial chunga mang in hunhlimom tak an mang ho ani voin ni akhan Lawngtlai DC Dr. Andrew Aizawl tika chuan thu chua siamin zan curfew chungchanga thu chua tharber ati chuaka hetiang hian lo ngai thla ila Lawngtlai khopui chunga ani tin hrikai thar an om zel awangin COVID-19 darzel turven nan ke Dr. Andrew Aizawl tika MCS District Magistrate and Deputy Commissioner Lawngtlai District Lawngtlai chuan CRPC section za somli le pali in thu nei namin pe kangin Lawngtlai khopui chunga ni som ni le pariat voin thole ni zandar sari atanga nili October kar le tho chan ni jingdar li thleng zan curfew hi posei ani thu order a hian atar lang ani tichuan he zan curfew hian a huam lo te hi ronji alan ani hi amma sami nen ain an awangin karon tar lang to kher don lo ani tichuan he thu pek hian thule om ma chu voin ni atanga October ni li Monday jinglam dar thleng a huamanga he thu pek zom lo te hi IPC section za som riat pariat na le the Mizoram Containment and Prevention of Spread of COVID-19 Act 2020 manga shem aniyang he thu pek hi voin September ni somtine pariat thole ani hian District Magistrate sil anem hetin ming aji anan bo ani voin ni September ni somni le pariat thole ani a khan Lawngtlai DC chuan Shileng awanga in khuwa khirna kalpui mek chu Lawngtlai District chung atan thupek thar aron ti chuaka hetiang hian lo ngai thale ila Lawngtlai khopui chunga ni tin sikai thar an la om zela hetiang ani awang hian COVID-19 darzel turven nan le hemiatana sarkar malak nate khailak lova thuang taka kalzel theinan in khuwa khirna engemaw chen la kalpui chung zom chula tiat ania chuwangin te Dr. Andrew Aizawl tika hian Chairman District Disaster Management Authority kan in angin in kai hruina order number aron tar langa chumi mang chuan October nili thotan ni thleng posei ani thu aron tar lang ani tichuan in kai hruina dan zong song chu apangai ani lain Dawr hon hun chunga ero chu ti danglam ania hetiang hian tarlan ani Dawr hon hun jingdar ruk atanga tlaidar thum thleng ti chu ti top ania curfew ma chu Dawr hi hon thei aniang ti in order a hian aron tar lang bok ani voin ni akhan Lai Autonomous District Council Executive Secretary pu is laram enga chuan Lai House Aizawl chungchanga thupek siamin hemi bozuinan hian Lai House DRC point thu chu asiama hetiang hian lo ngai thla ila Executive Secretary pu is laram enga office order ti chua hi lo ngai thla ma sa ila Lai House Aizawl thok tu te singa
COVID-19 positive anong awang le thok tu dang te po home quarantine an awangin office order number tarlan ania September ni som panga sang ni som ni pakhat mangin ni som paruk atang ni som ni le paruk September sang ni som ni pakhat chung chu Lai House Aizawl khar alo ni to a sileng in ziom lam apan thailo awang le Lai House thok tu te zinga positive anom bel sel awangin film kur thula he order chu atanga thuleom ma chu an hnuaya tarla nang hian Lai House Aizawl chu kalpui tu raniang tin pakhat na chuan Lai House Aizawl hi khar top lovin DRC in ahim thei tu rang berin ruang manna CAB mo SOP mo zom chungin asiam turani panina room service le chaukalam chungchanga po DRC ruang manna anga kalpui turani pathumna Lai House Aizawl a thleng tur tereng rengin COVID-19 test negative certificate annei ngei turani tin office order hi voini akhan ati chuakani he order zulzui hian Lai House DRC chuan voini akhan thu chu asiama hetiang hian lo ngai thlapokila athome Lai House Aizawl chu ni somni le pariat September sang ni somni pakhat atangin mi pui van tlang thlen thei tura hon ani le ta amai ro chu COVID-19 sileng Mizoram hun tina alo luar tak zel awangin Lai House thlen chungchanga kan lo him tlan jok nan an hnuaya kan tarlan te hi zom theu turangin le hria tir kan ni e tin pakhat na chuan Lai House thleng turten darkar somli pariat chung COVID-19 ratte semo RT-PCR mathunet emo negative certificate an nei tur ani Phal matanga mikhual thleng turero red pom ani lova RT-PCR le thunet negative certificate chau pom ani panhina mikhual om chung hian room service om don lova mani room fel fai taka en kol turani room danga inlen po phal ani lo pathumna Aizawl mun sanga containment kalpui ani awangin le mipui bazar hun bik duan ani awangin eile in la khom harsa chuwang chuan mikhual thleng turten eile in a harsat nan to kani point Lai House kitchen hi privatize ani awangin Lai House in mo aphur lawang palina Lai House thleng turten voter ID emo driving license emo Aadhaar card emo anei ngei turani pangana Lai House thleng turten Lai House chunga rui thei thil pi le lak lu khap tlat ania atul danang in Lai House security ten an check thinang parukna Lai House thleng du le an thlen hun chunga harsatna nei te chuan reception countera zofia du an nei te zofia in harsatna an nei te po an thlen thin turani tin Chhimthlipui thangen deputy resident commissioner Lai House Aizawl chuan thu chua asiam ani